MP wa Ruhinda House mu district ya Mitoma Captain Donozio Kahonda arabwira abantu becyange eki okwegendesereza abazire abarukweyeterera bitari byabo barukwenda kugarura entaro zebyo butegeki kugarura necyange ekinyuma itwe ngabari in the south itwe nyoweni iwe nogwire kukwesharira aba turubakama babo amani gariyo muri itwe obuntu bwogwire bwoine kumanya ngwiwe niwo watumiro ebyo kugira ngo ndebendera ebyo tugire mugato tugenda no muntu neko haye President Museveni yagiye mu bayindene takiya yongesa rupo owagira yesi nakambere zuba vice president biyanganyoye bamwe abashikira harura regi tugambereho nabo ngoma ahiba bahirire bendera bakozere nguto baresera amasanyarazi bakoze bendera yabo kureta president mu district ya Mitoma tugire kusanga nkitwa ba mutara twasanga turiyo mu ruhuzyo because bembagira mukahonda tuwa movement nyera kubagamba mutara w'umuntu wa movement orukusinga kahondomo kandi nabwanyuma Captain Kahonda atongwize horro yo kuyamba bakazi efuze nefakazi abarukuza kutunga enkoko zo kwetungura hamwe na sente zebina ezitari zo kugarurayo Omugandi omuhabuzi wa president ahabwa enshonga ya manifesto Professor Ephraim Kamuntu arabwira abanyashema ngo betantara okusiga ahiba buhorire batyo bakaza hibutaracere babano baronda bebembezi nimo muraru ziringe baziringo buru yes nimo muraru ziringe abukuba wadera yawe kakuza Museveni okamkura sakamu rero kuba nedera yawe yadera niba muri yarubaju abarubaju Kamuntu abigambira obwabire narondo bushagi omuruko gwa Nyakarama North hamwe na South omugomborre ya Rugarama eshimwa shaba n'amashanyarazi nizira n'abashirije mu kiganiro babagambira mu surveys bazikoze mwe n'amashanyarazi gagize sure deal kandi tutagabira tukayikize kandi Nyakarama kwino kuba cyendegereza bantumwe mwena mwimuke akanakaruko kwerwanaho owashabengera amashita abagizirata agerebiro hatu ko kuba noreba haga amashanyarazi garesirwo eze ngudo zikuza bugona zikabene zironda yiki agamizi gakagata kunuya abata omutumo tukwasa kutwara munzo amizo mu rusozi amakuru agasha kwa Ben Muhozi na Mike Twachire